إرجم ربي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا لا قرتي تلتو ما في جئ نتي دامتي إرجم ربي خطي دوبا أبان تكو ilmaan isaa keessaa hagartee irra dadhabaa irra gartee laafaa yoo uumamaanis gartee irruu ta'e san irra jaalatti haati maaliif ni beeytanii humna hin qabu khabiraatu irra jabaa waan ta'eef isa saniif irra rahmata gooti duba haati ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni nuu dhaamanii deeman jechuun waan gartee veeri sensitiifa ta'e waan gartee akka gaaritti ofirraa eeguu qabnu nuu dhaamanii deeman sunis maali istawsuu binnisaa'i khayra shamarraniif toltuu yaadaa toltuu dhaamaa fi fa'innahunna khuliqna min dil'in isaan cinaacha keessanirraa uumamanii lafee cinaachaa laaftuu sanirraa uumamanii abuu toltuu naa yaadaa fi ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa nama gara laafina isaanii ilaaltee isaanitti kijibde yaa nama isaan irratti gartee hamtuu yaadde isaan dhugaa si amananiiti sitti of hannan ati garuu kijibaadhaan isaan kanatti fudhatte odoo ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam si arkee maal sin jaadiro isaatu dhaammatee khutee bar istawsuu binnisaa'i khayra toltuunaa yaadaa fi isaan lafii cinaacharraa uumamanii toltuunaa yaadaa fi ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam sitti hin fakkaatu akka waan abbaa jalatti ilmoo isaa tumtee boru fuula isaa abbaan san akkamiin ilaaluu dandeessa duba rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa sattaru duba akkasuma obboleettii tiyya rabbi qalbisi yaa akhi salaamu alaykum